Welcome to KBM Review. Kani kalong kajing pentip Syafi Barok ki viewers jong kani ka YouTube channel. Baka KBM Review kalabat ya ka online telecast copyright jong Barok kitu ki film khasi bat penar ya ki bala dep and upload kani ka channel. Kata kamut ka KBM Review kalalong try ya Barok kita ki films. Don ki films ki bala penmihi damangi. Don ki films ki bangila shutiet na ki way pat ki producers. But don ru ki films ki bangila thiet na ki stockist centers namar ngila lab badon kato kat ningut ki producers ki bala di ya ka copyright jong ki films ki jong ki shaki stockist centers bat kite ki stockist centers ki pelaj pajba ki CDs jong kite ki films kat ba mangipat ngi thiet no ya ka online telecast copyright jong ki films na ki stockist centers de kumta na shukwa ban pensya pi ki pajba ba ya ki no ki films ki bala depan upload bat ya kiba on sa upload ru hakane ka channel kidai ki balak long try da ka KBM Review bat la dan lap yano ba copy tu la ni upload tu hakiwe pat ki YouTube channel ya kita ki films kin sa syak pershitom da ka badan kuna bat syak set patok kat bakum ka an jong ka copyright ngidon kam ya ka jing kershan ka jong phi sngoba ban ya like ban subscribe bat ban ya comments ya ki jing snow ki jong phi khublai shibun. Bye, Pa. Bye, Pa. Bye, Kun. Bye, Kun. Bye. At saka ha. Hot to ah. Ha? Bye. Lehni parlang. Peter mataksi yang tak pang kejung sukmen kemesim, berpali kemesim. Peter boleh nak rin cik ni ke piknik? Ya tu siapa peka yang ada shifon merah, terkedawi ferry cik ke piknik. Cua pengen itu EPM, ngakak pengen itu saya EP ni Dr. Suzy, ni di bang, ni di Ines betray lambat ngah. Di bak keberu ngakak aban orang EP ba ngalak sya. Boleh ngah celebrate ni ke piknik mataksi, penglayu appointment. Kami doktor apa PSC mau pulang. I'm so happy. Congrats. Thank you. Kisah, you sweetie lisham kepian apa kali drinks? Yay! Cuma tu apa nak? Haram Yes! Kapor ayam bakmen, bebek ki esen right.
Ready, huh? Penceningi hang tay, huh? Ali ri bang le. Sweetie, le. Okay, ready? Smile, please. Rebecca, ya ba yaran o Stephen kampa. Siang ba? Rebecca. Hey. Rebecca. Hey. Tiada siapa bilang terus, tiada siapa. Ni ibakum nuah. Ini, wah ini kan ibala-bala imifi. Kesan lebih baik Rebecca. Siapa tu? Shisha Suzy. Lada amdan mafitil I Dr. Rebecca ila siap Saya pisang pisa. Patnang dapat pidai mafi. Kuli shibun mo ba? Amdan mapiti ang asyuyap AP. Kakatang jangan ada Freddy Kriam. Ngasyong sa alam dat kita gilom. Freddy? Kanu balang kabis tanak kerting jong pi. Kanu ngajus para pi dan. Fikta Freddy. Nga chile. Ini tentang agus para tang baguy para kanti. Oh. Ini paro na nansyo. Naslim na klaus. Ngate ngadi tang customization. Ngahikan step ngarep-ngarang mesli abalat. Ngate giti Rebecca Saibon ikunje barai kot di meidi somlot. Ngabdan menhandal para ngadi kun mabai. Ngate kumi doktor po PSC mumflang. Tapi nak kamu kena report dia saya phone bikin yang mah. Doktor Suzy, kisah di pensiun kakak dia mah. Oh pidi doktor, tu kata lah dengan kamu soal kelipi. Ngamla kan semua ipi Freddy, dan pi dia masyap tak sengi. Pi doktor, kamram jumi kuat arbor, kadai banyak rab ikan teh shibut shibor. Walada kino kikabru. Shim, kini kakak cuma. Sepun be yang ngar pidang kamu. Dia kepala kalade, dia ngaruh ngadang dicemil, ni apa ni mino? Ha, ini ya no. Ini kan Pak Freddy. Bye. Ha? Remo.
amis na nakuman. Kabhangin niya suster. Ngakiyo pa niya kami malapos em. Berasa niya. Ngatalat palan. Ni pos em mentaru ngatalat palan tepat. Amis na nakuman. Ngatalat palan. Kabhangin niya suster. Pet sini ha. Nambata ko kakiyate. Nyaban panram na nuno. Ngataray ngin sudino na kalu. Palas ngulong kumno. Ready? Kabha ngini kina hospital mo. Sino kumto hospital ngini kit? Kabha ngini persyang ro PLC kimido. Ngadon ni dokter ang tu ibadik parlok tu. Sino pun ang ka ambulance. Mido sa nangyarap belum terlang pintu sih. To. Halo, ensam ambulance. Mangapi Freddy Kriam nambar bisi perengsinong. Wan ka klase namari para jangan ipang Hai ta. Halo, Dr. Ripkan ni? Mga Freddy. Ngemut wan kit ihap siya PCT. Ngatray yung like pendupi. Hai, tata. Lalang ko na Dr. Iam. Imdalili lampi. Ihap sa katuan ni Sneha Hospital. Di hap lea buntelik test. Di endoscopy scanning. Di imdalili tan. Balay, hable buntelik sa test. Balay. Wujud say siya nga doon mga Apsya mo? Paralog bait. Lada pia itenat iki program kibang ia pen i hang ne nga kerpat jur ya phe ba pen ya ai ka jing kersan ka ba pura ka jong phe da ka ba like but share ya kane in saya shem biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai shi hajar ngo